laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Raɗo alayhi salatu wassalam ɓe yiltiti Allahu yiltiti ɓe arti kadi ka annabi Musa mati a joni ɓe tinata ɓe yiltiti Allahu on ɗoyti joyi ɓe yaari noon fayi biyen hakkunde Allahu tabaraka wa taala e annabi Musa ha Allahu on ɗoyti o acci noon ɗiɗo waɓutuji joyi woni ɗeɗo julɗe joyi kamɓe nelaɗo on ɓe yiltiti alayhi salatu wassalam ɓe tawi annabi Musa maki hay joni mokke maɗen tinataro ɓe maki yilto jeejo ya joomi ma nelaɗon ɓe maki joni ɗon mi hersay yomi tawa joomi an tabaraka wa taala mi lamdomo yo ɗoy tan mofteɗen ɗo goɗɗo allahu subhanahu wa taala o wasiyi nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam wonde julɗe ɗen ko ɗe julɗe joyi kono baraji ɗin hay joni ko baraji julɗe capanɗe joyi ɓe mana si a juuli julde wotere haɗaɗa wawa juuluɗo julɗe sappo e nder julɗe ɗen joyi e nder ñallal ngal e jemma on baraji maɗin no fota e juuluɗo ɗen julɗe capanɗe joyiɗe allahu addi farlude ɓe wi sabanedema taw noone no allahu farliri noon julde nden holli jaka ndeɗo julde wona hunde samakalade ka makko kanko tabaraka wa taala wona hunde nde tawata ko hunde jaasinande bal ko hunde marde martaba molanaɗo hunde nde kanko allahu o teddini o hittini fii mum kadi woni ndeɗo julde ɓe maki toɓɓere ɗimmere ko tinninta mawnugol martaba ndeɗo julde ka sharia dina islam tawde kayre julde nden nde woni saani arkanil islami ɓe mana tugalal ɗimmal ngal e nder tugale islamu ɗen nde fof majje i tawi feƴƴi shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah ala dewal hay e gootal ngam tawata no wela allahu subhanahu wa taala ala dewal hay e gootal ngal tawata no tiiɗina no sembina diina neɗɗanke on hewtiti ndeɗo julde kono noon allahu on placinde ɗon nenaɗo alayhi salatu wassalam kadi ɓe placinde ɗon tugalal ɗimmal ngal ka nder diina islam ko ndeɗo julde ɗum ɗon ko teddungal molanal ngal martaba towol ɓe maati martaba tammo on ko julde nden jogitigon ka sharia diina islam julde nden ko dewal ngal tawata allahu subhanahu wa taala farlunongal e hoore dendanangal annabaɓɓen ɓe fof maɓɓe ala jamii l anbiyai wal mursalin annabaɓɓen ɓe fof gilay adama alayhi salatu wassalam ha hewti nelaɗo alayhi salatu wassalam dendanangal annabaɓe ɓen e nelaɓe ɓen ɓe fof maɓɓe hari koɓe juulenoɓe bal julde nden no farla e hoore maɓɓe waɗi so ndaari yogaɓe e maɓɓe allahu subhanahu wa taala no humfiti en alhaali maɓɓe o wana so ndaari annabi zakariya alayhi salatu wassalam allahu wi wa nadatuhu lmalaikatu wa huwa qaimu yusalli fi lmihrab malaikajo woni jibrilu alayhi salatu wassalam ɓe ewni annabi zakariya alayhi salatu wassalam hari hiɓe dari ka mihrabu maɓɓe hiɓe juulude holli jaka koɓe juulenoɓe woni ko woni annabi shuaibu alayhi salatu wassalam so en ndaari yimɓe maɓɓe ɓen fewnoɓe felaynoɓe ɓe winoɓe kamɓe annabi shuaib asalatuka ta'muruka an natruka ma kana yabudu aba'una ene ko julde ma nde woni ko yamirma an annabi shuaib wonde ya haalan men yomen terto konko rewayno ɓeeɗo babiraɓe amen ɗi mana kammo koɓe tafsirɓe ɓe maaki ɗum ɗo no holli wonde annabi shuaibu ko andiranoɓe ɗuuɗugol juulugol ko waɗi noon heferaɓe ndaari ɓe tawi felles oɗo neɗɗo ko ɗuuɗuɗo juulugol ɓe wi asalatuka ta'muruka ene ko julde ma nde woni ko wonma yamirɗe woya haalan men an natruka ma kana yabudu aba'una yomen terto ɗi sanamuji ɗi mawɓe amen ɓe rewayno so en iwi e ɓeeɗo en hooti annabi musa alayhi salatu wassalam allahu wi wa aqimi salata li dhikri o wi musa hay kam ñimnu julde nden fi anditugol lan woɓɓe wi ñimnu julde nden e sa'a kala mo andituɗa lan onno annabi musa alayhi salatu wassalam wa kadalik si tawi en iwi annabi musa en hooti e annabi ibrahima alayhi salatu wassalam kamɓe zurriya maɓɓe on kamɓe annabi ibrahim koɓe torino allahu tabaraka wa taala ɓe makuno waj'alni waɗan ko ayyo joomi an muqima salati wa min dhurriyati waɗalan ñimnowo ndeɗo julde min e geɗal ɓe an ɓen waɗi fewno ɓe adduno ɓen gure maɓɓe nde makka
بماك إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة كما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بماك من هني قدل بأم بندي انديدو ليدي ما تاينون كو ليدي نتاوتا هيري متاك بماك ألاكو أدنين من بدو سوى ناسيو بجول قدل بماك بلك ديوني أموردون كنار الله يذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا الله تبارك وتعالى جنت في إسماعيل كدفتر عندي وأنه أنكو غونغو رفضوري وفدي ولندتا وأن باجو ونو من أكتم مرتبة نلال كدي وننلال وبي أولاتي كدي هيمو يميرينو إنغوري مكوني جولوغل قل لي إن وند بيدو كدي كبجولينو لن تنداري كسورة الأنبياء الله تبارك وتعالى موبين بفرما وي وأوحينا إليهم من دري من وحي إغور دندنانغل أنبأ فعل الخيرات وإقام الصلاة وبيتي قل مؤجري جدين إفق مجي وهرتني ثم فعلنا يعني فعل الخيرات لأن عندي الصلاة من الخيرات جلد ننكو مؤجري جدين جيا kono sabu hittugol julde nde hollugol en wonde annaba en ene laɗɗen ɓe fof maɓɓe ko ɓe juulenoɓe o wi wa iqami sala kañum ma e ñimnugol ndeɗo julde ɓe woni kamɓe ɓeeɗo annabaɓe tedduɓe allahu tabaraka wa taala waɗiɓe ɓe dendanangal ko ɓe juulenoɓe on inan ɓe wi ɗum ɗo no tindina ko ha honto ndeɗo julde mari martaba mari teddungal molanagal ka allahu subhanahu wa taala ɓe wi no jeeya eko tindinta wonde julde nden ko hittunde ko teddunde ka allahu subhanahu wa taala si en daari allahu tabaraka wa taala waɗi julde nden imadu din ko kayre woni tugalal diina kan bimana diina kan ka fof makka hiɗen anndi nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe makani en islamu wonno maha e hoore tugaali joyi joni noon ɓe hertinani en kadi ɓe maki tugalal moolannagal ngal si feƴƴi shahadatu an la ilaha illa llah ɓe maaki ko ndeɗo julde woni tugalal molanaga ngal kala yeeɓuɗo nde diina makko ka yeedike kala neɗɗanke mo juulata o ala diina waɗi si saydna omar ɓe maakayno ala la hadda fi l islami liman taraka sala ɓe maaki geɓal alanaka diina islamu kala neɗɗanke accuɗo julde so ndaari e oɗo hadise selluɗo hadise mo tawata imam Abu Dawud imam Tirmidhi no fillimo ka sunan maɓɓe imam al-Hakim kadi no fillimo ka mustadrak maɓɓe imam Ibn Majah no fillimo ka sunan maɓɓe Cheikh al-Albani ɓe jonni hadise on darja hasana ka deftere maɓɓe wiyetende Irwa'ul Ghalil hadise ɓoraɗo e Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki ra'sul amri ko al-islam wa umuduhu as-salah وذروة سنامه الجهاد بما كي خور فياك ونقول بمعنى فياك الله تبارك وتعالى تجري فيها بمكة إن سجور مكة خور منكوك الإسلام وكذا دين ونكو تجري بما كي نون وعموده تقال الأم فياك وهو مكة ونكان دين بما كي الصلاة وجود دين خور مهم وذروة سنامه ñiwre warñakere mum nden woni aljihadu fi sabilillah enan ɗum ɗo no tindina e wonde julde nden ko hunde nde tawata ko himmude kamo koɗɗen ɓe maaki wonde no jeeya e ko tindinta himmugol e tiiɗugol e ɓantagol martaba julde nden kadi ka allahu tabaraka wa taala neɗɗanke on si ari ñalande ɗalngal ko julde nden woni awwalu ma yuhasabu alayhi al abdu yawma alqiyama bimana dendanal ngal ko bani adama gollata ko ka aduna ɗo immorde hittugol zakka immorde e huurugol immorde e hajjoygol e jokkugol enɗan e ɗoftagol mawɓe e janngugol qur'an e waɗugol dendanalngal golle ko bani adama watta kon ñalaande darngal ko julde makko nden o waɗete hasdeede taw e mum nelaano alayhi salatu wassalam ɓe makanien e hadise mo tawata ko selluɗo wonɗo ka mu'jam الأوسط للإمام الطبراني حديث براد أنس بن مالك شيخ الألباني بما كتب الحديث الصحيح كدفتر مأدوية للسلسلة الصحيحة كان بن الله عليه الصلاة والسلام بما كان حديث عن كلاب بس
بماكي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة هو الصلاة بماكي فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت بماكي فسد سائر عمله وفي رواية بماكي فإن صلحت فقد أفلح وأنجى وإن فسدت فقد خاب وخسر كم بنلان عليه الصلاة والسلام بماكي نتنان كبير آدم يوتك حق لمكو wonde dendanangal golle makko e fot ko appiroyte hasbirede ñalande dangal yeeso joni makko ko ndeɗo julde ɓe maki si tawi julde nde darama nde moƴƴi haray golle makko hedditiɗɗen fof konte nde moƴƴi si tawi julde makko nde darama nde boni golle hedditiɗɗen darataki kontete nde boni haray ko hooraynoɗa ko ittaynoɗa zakka ko hajjaynoɗa ko janngaynoɗa qur'ana ko yahaynoɗa bayana ko ɗoftotonoɗa mawɓe ma ɓen ko jokkaynoɗa en ɗan kon fof wonti sifru kontataki hay hunde e riwaya goɓe maki si tawi julde nde moƴƴi haray kanko neɗɗanke o malama o dadi si tawi julde nden boni haray o malkisama kanko neɗɗanke o sooyi o hayri kadi joni noon si tawi en daari himme nde ɗo julde no ɗum ɗo teddiri noon ka allahu tabaraka wa taala en daari enen oɗo zaman hannde no jogitorɗen nde ɗo julde noon en taway pellet koye yimɓe ɓe tawata hiɗen majja taw ko ha wonto nde ɗo julde hana jogiteɗe kamo koɓe ɓe maaki wono jeeya ko tindini himme julde nden kañum may towugol mayre ka allahu tabaraka wa taala ko kayre julde nden woni ko sakkittotoyaade kon e diina kan fof mana eɗen anndi diina kan nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe fodi en wonde diina kan no ka jippori noon ka yaaray tugalal diina kam majjirta ɓe maaki ko sakkitoyto heddoyaade e yimɓe ɓen ka hoore leydi ɗo ko ɓe rewirta joomi maɓɓe ko julde nden no selli no tabit wan noon si en hooti e oɗo hadise mo imam ahmad ibni hambal ɓe filli ka musnad maɓɓe cheikhul albaniyu ɓe sellini hadise on e ndeɗo deftere wiyetende mishkatul masabih hadise mo anndanɗa hoore ma ko ɓoraɗo e abou umamata al jahili bahili afwan kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki wonde la tanqabbu l islam urwatan urwa ɓe maaki kulla man qabbat urwa tashabbasa annasu billati taliha ɓe maaki fa awaluha inqiyadan ko alhukm wa akhiruha assalah kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki kaɗo diina islamu tugale ɗen ɗe fof majje ɗe firtoray tugalal ɓe maaki tuma kala nde tugalal goo firtingal yani jama o jokka hikkungal ɗo ngal ɓe maaki ɗon wonde ko atoto iwde e maɓɓe ko alhukmu bima anzala allahu tabaraka wa taala ko ñaawirgol taw ko allah on jippini ko eɗe anndi ɗum ɗo yeyino ka ñaawirgol qur'ana e sunna ɗum ɗon kan yeyino neeɗi ko wanno leydi kala leydi ko on dogande ko démocratie fe on ɗo leydi doganayde sharia ɗum fe on ɗo kala men min ɓe sharia ɓe mari probléme molana fot ko on dogande ko loi fondamental constitution démocratie nelaɗo ɓe maaki ko attoto iwde e yimɓe ɓen firto ko e ñaawirgol nde ɗo deftere allahu tabaraka wa taala ɓe maaki ko sakkitoto towude iwa e maɓɓe kon ko assolat ko nde ɗo julde ɗum ɗo no holli hiɗe renti ha hannde sa ndaari ɗo a yiya neɗɗo waɗowo zina yiya neɗɗo shirkowo haɓɓitiiɗo talkuru loototoɗo naseele yahowo ndaarowo kañum tigi limo wiya no anndi ko wirni no waawi dumbude kata no waawi firtude arsike no waawi hokkude hijab no waawi hokkude jiiɗi no mari parfum arsike no mari e hono nete caabuni arsike e ko nanndi e sufaɗin ɗon piiji fof kono tawa ɗo o darto o juula malgré ko jogitii ɗin shirkuuji moolanaaɗi ɗon fof e ko jogitii ɗum keeferaagu mawnungu ɗon fof kono nde julde darike o darto o juula onon kadi ko mari ngal banndiyagal ɗo fof ko yahata waɗa zina kon fof foti ko gorko ma ko sonnaajo e ko o ñaamata riba kon fof ko o fenata kon fof ko ɗum nanta yimɓe ɓen no inna wo hee ko bonɗa o ko bonɗa wakkilo juula eɗen anndi ɗum ɗon no jaali e kundule jama o ko bonɗa wo ko bonɗa wo ko ya wakkilo juula ko ɗum waɗi si tawi hawri e yiltitike e ndaari oɗo hadise tedduɗo mo imamu tirmidi filli ka sunan maɓɓe imamul hakim fillimo ka mustadrak cheikhul albani ɓe tabintinimo wonde ko hadisu sahih ka deftere wiyetende sahihul jami hadise sauban radiallahu an
sahabajo nelaɗo alayhi salatu wassalam nelaɗo on alayhi salatu wassalam ñande goo hiɓe yewta sahaba ɓen fii ko yowiti e fiyake kaaɗo diina ka sakkitode zaman nelaɗo on ɓe maki awwalu ma yurfau min annasi ko al amana ɓe maki wa akhiru ma yabqa fihim min dinihim lsalah ɓe maki fa rubba musallin la hayra fihi wa fi riwayatin wa rubba musallin la halaqa lahu inda allah kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki ko attete ɓoreede e tagore allahu nden ka hoore leydi ɗo ko hoolare nden ɗum ɗon kadi yeyino ka al amana kadi rufiat ko wiyete hoolare ko hiɗe andi ɗum jawino ko waɗi noon ko hande a hooloto ɗo bani adama ha gasa sikka wonde pellet oɗo ko neɗɗo mo tata o jonnitete hoolare nden ndaara tawa wawanima jamfade siwana on neɗɗo noon a jombay ɗo tonnaño tawa fewndo yiyatamo hari ko tinniɗo janngugol mo ɓorni coñci timmuɗi imo moƴƴi jikku fowno mantudemo kala ka mo hadara fewndi a tawa e mo kala ka janngete mo wakkili mo newani mawɓe makko ɓen ñande kala ñande dewgal ngal guma hakkundaji mum o ari ka galle ma o woni ɗon go kunni on tuma o yaltina noon jikkuji ɗi tawata ko jikkuji ɗi andanɗa hoore ma hay heferaɓe goo ala sifa man wa kadalik sonnaɗo kadi yey ɗo gorko ndaara tawa way oɗo no acciti waare mo peeñinde haande o yor emo ɓorni coñci kaftane jalbuɗo tal kaftane makko onno ka sengo dow kolɓule makko feƴƴita few himo wi o gollitirta illa bil kitabi wa sunna siwana deftere allahu nden e sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam kala ka mohadara yaate ko kamɓe woni macha allahu en toon kala ka darsu woni kamɓe woni amiru durus darsuji ɗin fof ko kamɓe woni amirum kono ñande kala ñande dewgal huma hakkunde ma e on an sonnaani o humpiti alhaali ma on ɗo woniri noon gila nden ñanden haalaji welnooɗi ɗi o marnooɗin ko axe majji tumo addata on ɗon amana laminoya sa hoolike ɗo goɗɗo a jonnimo boutique ma wi o jeeru anndu dey wonde ko won artike wonɗo arde on mi mayna tono wonɗo yaltude on o fecca e mooli ɗiɗi parce que neɓata ndaara tawa o soodi teere neɓata nana o darni neɓata nana o heeɓi otowal tawa an koye hoore motori wonɗaɗo siko menuisier jo a hoolike mo a jonnimo ɗo joggu baafal o ɗefta leɗɗe ɗe tawata ko madriyeji haykude madriyeji jippiɗe prix o soodane noon o feŋanama baafal ngal tata bandijo siwtike ndewotere ngal yana kala mo adduɗa siko maçon jo wujja siman ma o kala mo adduɗa a ndaara tawa muskila hay ka jannayɓe jooni ka daaraji qur'an a ɗefta ɗo ɓiɗɗo ma nawa jonna goɗɗo wiya jannanelam anndi jannayɓe ɓe hunjinatɗen marɓe daaraji tahfir si ɓe duwa anndude ko tiiɗ si goɗɗo ƴetti fay kum makko o waddi o jonnima o wiya hunjinanmo kum qur'an ko attima landare taw ko ya newtunneedi islam kono wattima landare parce que karmo koɗɗe salaf kamɓe ko ɗum ɓe andiran wona imamu malikin ñande ɓe yahayno janngoygol juuɗe karmakojo maɓɓe on yumma maɓɓe ko attinoɓe makanne ɓe maki ida zahabta ilayhi ɓe maki fataallam adabahu qabla ilmihi si a yehi a tawimo taw janngu needi makko nin si jannga noon on tuma gandal makko ngal joni a yiyay ɗo goɗɗo noyna mi heeɓi sappo e nder hitande nden mi heeɓi sappo yaltuɓe hiɓe timmini qur'an ndaara ɗen timminɓe qur'an a yalti ɗon tawa ko andirta heɓe hunji qur'ana ko si ɓe wutike yeeso ma a ndaarataɓe ka mbaadi inna ko hunjiɓe qur'an a ndaarata golle maɓɓe ɗen tawa ko hunjiɓe qur'an ko jelo woni ɗo hande hunjiɓe qur'an sa naati e téléphone ji maɓɓe ɗi film ji ɗi yiyatani a no hulɓini sa naati ka musique ji maɓɓe ko nanata ko ŋata no hulɓini sa yiiɓe ɓe sembo waɗa pelette waɗa ɓoyle si ɓe yehi ka l'école ɓe momo rewɓe toŋe ko nandi e mum juwayɓe guine gemse e dame e ko nandi e sifa ɗin piiji ndaara lamduɗa wiyama narta kaari ɗo ko hunjiɗo qur'an est ce que qur'an a nafa yon tawi noon anndiɗa lamdano ya jannumo qur'an wona ya hunjimore to ɗum cheikhul islam ibn taymia ɓe maki si wiyama ahlul qur'ani hum ahlullahi wa khassatuhu no nelaɗo on makiri no yimɓe allahu ɓen ko ɓe woni yimɓe qur'anare nden ko ɓe woni waliyaɓe allahu tabaraka wa taala ɓe cheikhul islam ɓe maki ahlul qur'an yimɓe qur'an wona hunjiɓe qur'ana ɓen tun dey ɓe maki wona hunjagolde ka hoore wattama ahlan lil qur'an ɓe maki ahlul qur'an goɗɗo no wona ahlan lil qur'ani ma hafida al qur'ana kulla hara kanko neɗɗanke on o hunjaki qur'anare men fof
ɓe maati ko yo taw ayeje ɗe tawata no waɗɗima ya hunjo andade woni ayatul ahkami hiɗa mari ɗen ɗon ka hoore ma haga hiɗa tafsir qur'ana hande lanni hiɗa kollitirde kayre qur'anare nden ko nde wi kon ɓe maati fa anta ahlan lil qur'an idan anta ahlan lillahi wa khassatullah kono si tawi hawri hiɗa hunji qur'an kala aya maƴinaɗo a lakkay mo ha o yaltoya kono qur'ana wi ƴawru a joldi qur'ana wi towu a jippike qur'ana wi fewtu a hucci idan anta aduwwun lil qur'an an ko a gaña qur'an ko ɓen cheikh ousamin ɓe maati oɗoynete himarul furu imana yimɓe ɓe tewata hiɓe rondi ko babbi ɗi tawata ko rondiɗi piiji ko tawata andana hoore ma muskila molanaɗo idan ɓe maaki wonde ko atoto awwalu ma yurfau min annasi ko al amana ko atoto ɓantede itte e yimɓe ɓen ka akhir zaman si hewti zamanuji kaɓe halkotoɗon ɓe maaki ko ɗum woni hoolare nden nden ɗon doga yacca ɓe fuu ɓe maaki wa akhiru ma yabqa fihim min dinihim salat ko sakkitoto heddade maɓɓe e diina maɓɓe kam fof ko julde nden tu ɓe maaki noon wonde fa rubba musallin la hayra fihi no ɗuuɗi juulayɓe ta moƴƴere ala e maɓɓe koyenen tun nanta hey kala juulɗo ko juulɗo ɗum ko a wii ɗum abdoullahi ibne umar ibne salul o juultano salla halfa khalilillahi tabaraka wa taala ɓe o juuli ɓaawo jaatigijo allahu tabaraka wa taala nelaɗo alayhi salatu wassalam kono on e wawde noon allah o gonɗugirrani en ko julɗo ka ko kefe ko naatigijo naatiga ko yaltingu islam ngu tata martaba maggu no yewti keferago few par ce que allahu tabaraka wa taala ko ɓen o yewti fiimu o humpiti e wonne zalika bi annahum amanu thumma kafaru ɓen ɓe wino ɓe gomɗini ɓe dari ɓe tabiti e ɗum ɗon ha gasi kono yeeso ɗum ɓe wonti heferaɓe sabu naatiga ko maɓɓe ɗum inanti goɗɗo darki o wiimo juulde tawi on no waɗi talkuru o wiimo juulde mo waɗi kurundawn sila boylaako imo juulde mo waɗi kurundawn kaalisi waɗa kum toɓɓum kanŋe dow imo juulde emo waɗi jawo sila ɓoylaango mo juulde mo haɓɓiti e ɓoggi hoɓɓe no haɓɓi garaji boɗeeji garaji daneeji hoɓɓe ɗetta dolokoye mi andas ko 3500 e siko 4000 ko yeete dolokoye leppi jeɗɗi e gudo e leppi jeɗɗi haddo ɗannaatiga cuuri makko samuru mo yewtuɗawata e kayɗiji daneeje no wengi leydanki makko kin ko bidonji 20 litre nafeele no ton 10 litre no ton e hay sipaji no ton tawa ono jonna nafeele mo wiya tafiw tew bindi aya yarowo siro tafiw tew ñalorma tafiw tew kiikiir ron si tawi sifa ɓe yimɓe ɓe sertata nufreedu haa ɓe maaya tuma memmini choléra ari wota e kamɓe atoto nango tuma wiya fièvre typhoïde no fewndi o kamɓe atoto nango ko kala ko wiyetee doggu reedu e tuutugol ɓe sertata e par ce que anko ko ɓuri tuunde ko wonna yaara mi sikki goɗɗo men si arii ɗo tawi goɗɗo a wiima o koran ndiyam o yehi ka ɓenngu makko looti maaro ko ɗon o ñeɗiiɗon o jonniima a wiya o yawike ma ka anma on kana ndiyam finance fane inde makko nde bonay saame yehi ka kaari no kaari feetiigoy par ce que ko ndiyam ɗam ɓenngu makko lootiri maaro kon waddani mi annda jooni noon ɗan ɗon ndiyam e ndiyam nafi ko no ɓuri tuunude wa billahi alayna par ce que nafi kingiɗen anndi ndaa kan taw ka moƴƴintee ɗon waɗɗo fuuta wono anndi si innama ndaano moƴƴineede wona señƴamma si ɗettaama keɓe ɗen wallinaama taw ɗum ñolnete ɗum haa gilɗi yalta e mum ka si gilɗi ɗi lanni yaltude on tuma defe si lannaama defeede ɗettee noon e falima wi allu wi moolanaangi winde jonne paykoy kadi ñeññe tuunu ko ɗum addee fofitee ɗon ara paykoy koy no sooɗo e mum lakkere no ila ukkoo nder toon an jonneɗaa ɗum jimɗi taafimtew ñalorma taafimtew ɗiɗiɗe taafimtew ya looto naada wona ya yalti sa diwi nafikin boni andi dariki wi iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ko ɗum woni wolde fa salatuhu ko mardudatun ilayhi julde makko nden ko ruttetende e makko ko juulata kanko meeɗa par ce que ko neɗɗo shirko o bani adama si shirki julde makko nden allahu tabaraka wa taala jaɓatande few onon kala juulɗo wi la ilaha illallah haray ko o julɗo an ko ɗum faamuɗa joomi ma noon naa ɗum faami ka deftere makko nelaaɗo on kadi wonaa ɗum ɓe faami ka sunna ma enan wonaa daragol bani adama to juula wonaa ɗum ton nde enan ɓe maaki no heewi juulayɓe ɓe tata moƴƴere alaa e maɓɓe so a yii neɗɗanke kadi juuli o juuli haa goɗɗo wiiɗo o lanni juulde assalamu aleykum ma ɗum nde on nde waɗa assalamu aleykum nde wotere bet o hocca paɗe makko ɗen
astafurlah makko on kaka dambugal to on yalta taamo haldiduno e jiwngo programme ɓe yaha belvédére kiikire mamo haldidi e goɗɗo ɓe yaha craisdére maɓe haldidi ɓe yaha atlantique e ko nandi e sifanintiji fof place roɓe banne e korkarare aɗa jooɗo tawa no joɗɗini biniwal flag ma biniwal wiski ma captel biya e ko nandi e sifanintiji jooɗo ɗo nge ndarugol bute rewɓe wiya batti ɗon tigi juulno geeƴe on no ari no jooɗi ɗon imo iwi juulugol o salmini astafurlah makko ko programme kanko e jiwo waɗugol sina ko ɗum waɗi si tawi ɓe wii wasiyake makko on no yurmi moƴƴa o juuli kono moƴƴere ala e makko si tawi no o wi julde makko nde jaɓɓama Allah wi inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ka o wi julde sellunde jaɓande nden ka makko nde haɗa e neɗɗo waɗugol fahisha ko e piiji bonɗe ɓe maki no jeeya ko tinninta martaba teddugol e ɓantagol nde ɗo julde ka allahu subhanahu wa ta'ala waɗude allahu on ka o yewtiti gonɗinɓe ɓen ka qur'anare makko ɗo o fuɗɗori julde maɓɓe nden won o fuɗɗori golleji maɓɓe ɗin koɓe juulayɓe o fermiri golleji maɓɓe ɗin kadi koɓe juulayɓe o wi qad aflaha almu'minun alladina fi salatihim khashi'un ka fermugol o wi walladina hum ala salawatihim يحافظون أولئك يرثون الفردوس هم فيها خالدون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون إذن دار كم فقد بماكي الله يوتيتي قرني بله أفضل wonde taw ko ɓe juuleede ka julde maɓɓe kadi ko ɓe yankiniiɗe jooni noon alkhushu'u fi salat ko ɗum ɗo mankirade boy noon woodi hannde e juuleede so ɓe wii allahu akbar ɓe darike juulugol a ndaara tawa gite maɓɓe ɗon no yiilaade ndaara ventilateur ji ɗin ka nder juulirde wurto ndaara e montre ji ɗin to ndaara imam on ko wonɗum kufune façon hombo o waɗi ndaara saccooji tapiji ɗi yiltira gite mum ɗen nano e ñaamo soko semin ɓe maaki wonde kam koɓɓe maaki bani adama yiilotooɗo ka julde makko taa ko gite ɗen woni yiltinirde o naɓan nano e ñaamo sharia ko wiwma si tawi ɗa dari ka julde ma ka dariɗa ɗon koyo gite maɗa yew ka sujjata ɗum si ɗa waɗi ruku hoɓɓe wi gite ɗe yo yewa hen ka sujjata ɗon hoɓɓe wi ko hoore teppe ma si tawi hawri hiɗa sujji ɓe wi yo gite maɗe ndaaru hoore kinal si tawi hawri a ɓantike ka sujuudu a jooɗike ɓe wi yo gite maɗe ndaaru hoore bute maɗen si tawi hawri a tayyoto woni ɓe wi yo gite maɗe ndaaru kollum ɗum sappiɗa ɗum so usamin ɓe maaki si gite maɗe yiilike e wiye ɗum kam ko ɓe goo ɓe maaki ko salatu ka batala julde mbaɗe boni kono noon sikkuɗen e hoɓɓe goo oɗo wiyata makko ba mawɗo ɗo fuɗɗo juulde allahu akbar téléphone sona tun o yaltinamo o yaltina neñande goɗɗo no juula to o juuli téléphone makko o soni tun o décrochi mo wi subhanallah o ukkimo kadi ka nder jeeso o jogi julde makko andi omon si a landike mo o wiyete kanko no gasa koye hadise nelaɗo o mo faani fa tasbihu lirrijali wa tasbiqu linnisa subbinginana gongol ko worɓe ɓe woodani an téléphone ma o so déjà taw siɗa juulande joomi ma kon ɗum hay waɗugol téléphone o vibrel no mari surutunande mo wala parce que so vibre tun haqqille maɗa ñewa ko wonɗa jammude arta e téléphone o si tawi an i wawi annduɗa takkodiri hoɓɓe goo ko vibrata ko bonnana e ɓen non jooni inan ko fii hon ɗum e wattano silencier tawa o vibrata o sonata si tawi e ronku mo ɗanninde onon tigi naata ka julde hoɓɓe kadi ka yiiɓe wona oɗo sahabajo tedduɗo e Hudayfata bin Yaman ɓe maaki kala bani adama dariɗo no juulande joomi mum a ndaari a tawi ka yaasi ka kene himo uggini haa moƴƴi gite ɗen no yehi ka yaata ɗon himo dari haa moƴƴi juuɗɗen no woni ka wonata ɗon ɓe maaki naam ka kene alaniya tan himo yankini jooni noon heddanike mo khushu'ul qalb ɓe maaki wonde man khasha'at jawarihuhu ɓe maaki walam khasha'a qalbuhu fa huwa munafiqun kamɓe Hudayfata bin Yaman ɓe maaki kala neɗɗo mo tere mum keneje ɗen ɗon ɗe yankini ka julde ɓernde makko nden kañum fewtaali joomi makko ɓernde nden no yiilaade piiji aduna ɗin fewtaani e julde nden ɓe maaki on noon ko julde naatugi woni julde ko ɗon noon tawata goto kala men no haani feesude hoore puisque Cheikh Abdourahmane Nasiru Saadi ka tafsiru maɓɓe ɓe maaki wonde neɗɗanke si tawi no juulude kanko tigi mo waawi évalude baraji makko ɗi
ɓe maki honno o waɗirta comptabilité baraji makko ɗi yeru ko haqqille makko ɗen arti e julde nde woko woni baraji makko ɗi yeru ko ɓernde nde yeeyi kon e ka kene o haɗa yo andu fuso ala ko jelo daroto juulugol ɗo surtout noon si tawi hawri allahu no okkuma sonnade mo tawata mo wawi wañama ko cewu koye kadi andi si tawi a wondi e sifa ɓen ɗon kadi hay juma heɓata no juulira est ce que si tawi haqqille maɗen eggino hooti e rewɓe ɗum ɗon kakum moni wo kakum moni ara yaɓi probléme ɓernde ma nde janɗa ka nder ɓanndu ma wasi tawi ko fiifalowa nder ara yaɓi probléme mo wonnaɗo ara e juula tun ɓiijoɗa ene ko ɗum nde mi waɗi kuu sa an tigi e hoore ma eɗa jiɗi ko ɗum jokkata par ce que ko fitna moolan surtout noon si tawi fe on ɗo yawɗa kara hamɓe okkirma andi si o hooti joni ɓe weede wowno donc joɗɗa noon jiɓoɗa o foti watta idan ɓe maaki bani adama julɗo on alladina fi salatihim hum fi salatihim khashi'un si ɗo wonayno sere ɗen e nder on fof jantino allah on mankeɓe ɗum ɗo kamɓe gomɗinɓe ɓe wa kadalik tago tabaraka wa taala o yamiri kadi nelano alayhi salatu wassalam e mofte maɓɓe ɗe fot yoɓɓe yamir ɓe nguureji maɓɓe ɗi wonde yoɓe juulu allahu wi wa'mur ahlaka bisalati wastabir alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa kanko allahu o wi yamir ɓe nguure ma nden julde tabita kadi duumoɗa kadi e yamirgol ɓe ɗum ɗon si tawi a ari joni an a immoto yaha juula a wawlanta ɓe nguure ma no ɓe juul ɓe nganndi jongalle ɓe buyno ɗo subaha ɓe tuldataka juulirde fana alan sara futuro geeƴe ko toon ɓe woni kono so a ɗaɓɓitoyi cukalal maɓɓe janal ngal mo ɓeynata on ko ngaari maɓɓe ɗin a tawa nde kamɓe ɓe juula to so ngilɗon ala yarde beere to wo no fiimude drogue to ma no yehi amugol to no ɗowtiti jiwu ngo no dari ka ɓaawa kuur haa kum naata ma ɗum no suddi suddaare yaltaani juulugo ndaaren chrétien ɓe ɓen no fanɗi e chrétien jo yahowo dimanche ka église sina hay boobo pino o jewnamo ka chrétien ɓe ɓen ko ɓuri heewde ko ɓiɓɓe maɓɓe ɓen fof ɓe hocceɓe namon jooni noon enen ko ɗo yiyata jongalle no yaha juulugol ɓiɓɓe makko ɓen o annda e honto ɓe ɗikkoy na noon sere ma o nodda ɓe kamɓe yaha allahu no wi wa'mur ahlaka bisalati wastabir alayha o wi yamir ɓe nguura ma nden nde julde ɗo dey daroɗa kadi tabita e hoore ɗum ɗo kono no fanɗi lamdotoɓe ɓe nguure mum nden a juuli a juulali mayin ka juulirde lere juulugol yoni aye jongalleɓe goo si geeƴe hewti eɓe immo ɓe inna ɓe nguure maɓɓe ne hee ɗuytani en volume o télé on ɗuyta hoɓɓe kaka salon ka télé o huɓɓi ɗon ɓe juulta geeƴe ɓe a ɗuytu volume télé on ɗuyta surtout si tawi ko barsa e réal woni juulde ɓen juude o immo ɓe ɗuyta volume o daroɗa ya allahu akbar o fuɗɗo jabbude no alhamdulillahi rabbil alamina rahmani rahimi maliki yawmiddin o yara noon haaɓe mooli ndaari ko meti waɗi yiyamo ɓanto ndaaraɗa jokkirano haa julde nde lanna tawa himo pulli télé o mo juulanne jooni ma nda heewɓe e jon galleɓe ɓen si ballonno juude ko ni ɓe juulirta geeƴe maɓɓe ɗen fof kadi a tawi ko 3 minutes 5 minutes ɓe lanni jooni ɓe ara ɓe jooɗo anndi nin ko ɗum meti mettirinmi par ce que kan kadi o raatay trop jongalle wayini rewɓen no jooɗi juulaaɗe sukaɓɓen no jooɗi juulaaɗe lanni immama yahama a wiyama noon wonde ko allandi toyte ɓeeɗon holno marɗa ko woloya yeeso joomi ma allahu no wima wa'mur ahlaka bisalati wastabir alayha jiwɓe ma ɓe ngalandota si 17 heures yoni jiwal no immoɗo e 17 heures ngal juulani alan sara ngal juulali fana e fi ko wiyete jiwo ko tiggiɗo ha moƴƴi siko pantalon waɗɗa e mes ko jiwal wiyeteɗa joni noon yiya ngal jiwal ɗon ingal immo ngal yaha ngal looto ngal ara ingal hewti jiwal ngal annda to hayno no longal lootorte na noon serma no longal janaba kal lootorte ma longal fiilo ko fus woni o annda immo ƴetta pantalon wi mum naata e makki ma zippu mum taƴa ko ma filotiwal mum ƴetta peɗale mum ɗen naata e kolli mum ndin garo e yeeso daarongal ƴetta ɗen leeɓeele ɗe anndanɗa hoore ma allahu no itti fiira e barke mum o mooɗinira ɗe ha moƴƴayna miɗo kuwa faade lanna ƴetta mi annda siko ndondi siko poussiére o wuja yeeso ngon haa o funndito woko fonnaten o ƴetta piiji o wuja hunnduko makko ngon o kala gite ɗen haa gasa o ƴetta saakuwal zina o ƴewa e hoore paɗeele jeeno o yalta e kene ɗen ɓen makko no wiye hayya ala salat ɓe ara ɓe daro sappa yeeso ɓe jogii jikuru wi so a yii a wiye ɓotti
ya joɗo enoma ko minen premier conseiller de la mosquée tawa jiwo maɓɓe on yalti waɗoygol dinaɓe allah on to woɗi te yimtitike en ndaari kamen ɗo en tawal no yurmi haa feƴƴiti an noon daroɗa a suka janngaɗo sunna haa hewta nokku goo wiya baba miɗo faala jombude ɓe woɗi mi tamaninoma ɓiɗɗo yahay ma kaari on fewndo o wonno boobo tawa ko ngal ɗon noon jiwa an noon hiɗa jooɗi ɗo wiwɗa hay jiwo a darata na noon feere ma hay salmina on ngal ɗon noon ngal wonino passepartout wonino jooni e ko ɓeyta saabeere kon quartier ji ɗi fof emo annda ɓennama sina oɗo a jombata baba min ko tiggiɗo mi faala minen tiggare tiggiɗo honɗum aɓur men ko diina ka ko ɗum tawɗa mawɓe maɓe ay woni muskila o tawata ko kabira hulɓiniɗo moƴƴa ɓe wii wo ka raɓɓinɗingol men e hoore ɓural manam martaba manzila molanaɗo ko julde nde mari kon nelaɗo on muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum ɗon woni akhiru wasiyatihi li ummatihi ɓe mana ko ɗum woni ko ɓe sakkiti wasiyade mofte maɓɓe ɗen kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam waɗi imam abu daoud no filli ko sunan maɓɓe حديث إتالي أم سلمة رضي الله عنها شيخ الألباني لما في الحديث الصحيح تدفر المحدثين صحيح سنن أبي داود يوم أم سلمة بما في سنن الله عليه الصلاة والسلام زوالي tawi ka daɗɗuɗi feƴƴingol maɓɓe woni ko ɓe woni kamɓe nelaɗo hiɓe wasiyade mofte ɗen ɓe sertali hiɓe maaka assalatu salat wama malakat aymanukum ɓe mana mi acciri on nde julde wakkile ñinnon nde julde dey jogito ɗon kadi moƴƴa ɓeɓe jeyirɗon ñaame mon ɗen ɓe mana siɗa mari korɗo ma jiyaɗo jogitoɗamo jogande moƴƴe daroɗa an neɗɗonke on kadi wona moƴƴuɗo jikku e fee makko ɓe mana julde ma nde ñimna ndeɗo no nde hana ñimnirede noon joni sen ndaari ɗeɗo ko toɓɓe ɗe raɓɓin ɗin ɗen wanno wiwgol yewte fi manzilatu salat inde allahi tabaraka wa taala no woni moƴƴat ko hollugol en wonde ndeɗo julde wona hunde nde tawata ko nde hande hayfinde wona hunde nde tawata ko nde hande wallinde ko jalo hande yi'ataɗo e nodditiɓe ko julɓe leer juulugol yona tawa hiɓe ka boutique maɓɓe ɓe immota leer juulugol yona tawa hiɓe ka bureau maɓɓe ɓe immota leer juulugol yona tawa hiɓe ka nder classe maɓɓe ɓe yaltata ɓe juula lamdoɗaɓe ɓe nama si ɓe yalti ɓe yahay ɓe hawtidira julde nden nde fof mayre eɗen anndi ɓe ndaari wona cheikh bun bas ɓe ndaari e ndeɗo deftere maɓɓe deftere molanande hawtindirande waɗa fatwaji karma koɗɗen no wiye fatawa shar'iyya fi lmasail l asriya kamɓe cheikh bun bas ɓaɓe nandama fi neɗɗanke mo tawata o juulaygoye kono o askey woni julde nden hande feƴƴati o juulato kamɓe cheikh bun bas ɓe maaki zaka rajulun kafir ɓe maaki on ɗon ko o neɗɗo keefeero woni ɓe maaki kufran akbaran mukhrijan min al milla keeferago mawnugu yaltinaymo islamu kadi few kamɓe cheikh bun bas ko ɗoni mazhab maɓɓe o maa jam'in min ahli l ilm wondude e dental karmakoɓe goo ɓe maaki par ce que allahu tabaraka wa taala ko wi ko inna salata kanat ala almuminina kitaban mawquta no waɗa waɓɓutu mo tawata ko waɓɓutu précisaɗo ha gat que ka hadise abou hurairata radiallahu anhu wonɗo ka sahihu muslim fewndo jibrilu alayhi salatu wassalam arno tawi nelaɗo alayhi salatu wassalam e nder balɗe ɗiɗi jokkodirɗen tawi jibrilu jannay woni nelaɗo on waɓutuji julde nden ɓa balɗe ɗen ɗiɗi feƴƴi ɓe holli nelaɗo on fuɗɗode waɓutu julde kala e hattode waɓutu julde kala jibrilu ɓe maki ya muhammad assalatu bayna hadaini alwaqtayni ɓe maki ko ayo muhammad wowlam mofte maɗen julde nde joomi mon parli e hoore mon nden ko hakkude ɗiɗo waɓutuji ɗiɗi hakkunde ɗiɗo waɓutuji ɗiɗi joni noon si tawi hawri anga ari hiɗa yeeyude fii clientɓe ɓen no ɗuuɗi maɗum ko a chauffeur taxi e passage ɓen no heewi ka nder oto waɓutu juulugol ngol yoni daragol ma jippo juuloya ko probléme a wakkilaki perdude ɓen ɗon passage ɓe fiya wawa juulude aray ko a neɗɗo mo tawata hiɗa landa an neɗɗanke on tahtaru lhayata dunia ala l akhira bi mana hiɗa suɓaɓe gurnan aduna ɗan e dow lahara on kanko honɗum faala par ce que si tawi neɗɗanke hewti wiyama hayya ala salat hayya ala l falah ko homɓe nodda ɗon ko ayyuha almuminun ka
ko ono yo gonɗinɓe sa a juulugol ngol hewti imme yaw amenama professeur o no ñaaɗi men susta yaltude wano mbenama si on tigi immi ke ɗon patron on jetta e bureau o aray poste on perdis wano client ɓe ɓen no ɗuuɗi fewn ɗo joni on tigi habbo yaha juuloya on tuma jon noon an neɗɗante on hiɗa e ɗum ɗo fof tawi hawri ko ni alhaali ma o woniri aɗa mari probléme o tawata ko probléme mawnuɗo moƴƴa sina ɗum ɓe wi wo e zaman nelaɗo alayhi salatu wassalam abdoullahi ibni umar ɓe maki nelaɗo no marno sahabaɓe ɗiɗo sahabajo goo ko neɗɗo mo tawata ko baylojo wonno si o towni marto makko on himo honkude janɗe ɗen marto on kaw townimo ɗon si o nani sallijo on no wiya hayya ala salat hayya ala al falah kanko baylojo o marto on ardata yeeso ko ɓawo bugitortoon ko ɗon o immoto o fewnangal ha ka julirde kala ko o jokkuno ko ɗon woni accitude ɓe maaki julajo goto kadi no e maɓɓe hari himo ka maakiti si tawi hawri o ñeɗi goɗɗum himo etude ka hoore balance o etta ɗon o feesa o ñeɗi ha gasi joni ko heddi wo ko yo wallinka hoore heeɗo balance ko o faala peesude kon o nani sallijo no wiya hayya ala salati hayya ala alfala kanko neɗɗante on ko ɗon woni ko o wallinta o hukkata ɗum ɗon few ka nder heeɗo balance o yiltintina on o bugito ka saako yimo nanga lawol makko ya enen noon hannde si wiyama hayya ala salat ka juulirde hayya ala alfala ɓen na gasi ko wiya ɗo ko on tigi juulu e leela ya commerçant ɓe kono ƴetta tapi weƴƴita ka dambugal godi kum maɓɓe ɓe daroɓe juule et puis ko ɓuri yurmude ko nane hoɓɓe ne naɓɓami ɗo nande hito imamu on to ma hito salli awmi jokkayde non wawa sellude few kala goɗɗo ɓe maki si tawi tum hawri arenta imamu o ma arenta saffa wonɓe ɓen ka saffa ɓaawo sakkitorojo ɓaawo imamu si arenta ɓen dagota ko ya ɓessuti o imamu few noon ko hunde nde tawata sa juuliri noon julde ma nden ko nde mere sewtanini ɓe maki ɗum sokoga ɓe maki ɗum kañum may hoɓɓe ɓoye karmo koɓɓe inan joni noon a gorko hiɗa wiyaya yaw ka juulirde juuloya an a darike ɗon ka yeeso boutique fum ma a juuli ɗon allahu tabaraka wa taala no wiwnoma watta jawle maɗen kañum may ɓiɓɓe ma ɓen hilne julde nden nde juulantamo nden kanko allahu subhanahu wa taala o wi kala waɗuɓe ɗum haray ɓe jeyama yimɓe perduɓe ka joni noon an a darike ka yeeso boutique ma a wi ko ɗon juulata aya haali ka juulirde hiɗa anndi le par ce que cheikh gulmas ɓe maaki attakhallufu an salati aljamaa biduni udrin shar'iyin e maaki ko alamatun min annifaqi lirrajul wonande gorko selluɗo ken o nani noddinaami ka juulirde suba ha o juulata to fana o juulata to alansara men futuro men geeƴe ma nde wonde o juulay toon subaka kan a yiyatamo toon few ɓe maaki on ɗon ɗaɓɓituma ko naafigiijo woni par ce que abdoulah ibne mas'ud hadise selluɗo wonɗo ka muslim ɓe maaki wa qad ra'aytuna bimana fi zamani lnabiyi sallllahu alayhi wa sallam annahu la yatakhallafu anha ay an salati aljamaa illa maridun aw munafiqun ɓe maaki menen e zaman nelaɗo alayhi salatu wassalam hari tultata jama sina ɗiɗo julde jama nden tultatande sina ɗiɗo e wonɓe ɓen ko gorko mo tata ko nawnuɗo ɓe maaki no wodno hay nawnuɓe gooɓe sahabaɓe goo taweno ka mum ɓe jogitoɓe hakkunde maɓɓe ɓe naɓa ɓe haka juulirde ɓe darnaɓe ɓe a juula ɓe jogitoɓe kadi ɓe artira ɓe maaki e neɗɗo mo tawata ko naafigiijo minen ko ɓeeɗo ɗiɗo ɗum woni ko tulta eno julde jama e zaman nelaɗo alayhi salam idan aray waɓutuɓe goo ko ɗo woni ko tawi en fam noon ko yewtere nde satra ko juutunde moƴƴa woni ko woni وما كان فيه من ثواب فمن الله وحده وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان الله ورسوله منه براء قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal